Naganu thina wangin voin khan United Naga Council chuan Manipura Naga te chen tamna laya darkar som pahnih chung shutdown an neya athina kha arong an ti thu soi chuane civil mi kuki zo nam pakhat po ka hlum ani bok video masa kan tarlan to Lucy Maringi thina chungchanga khan United Naga Council chuan demna thuan ti chuaka Palel Chandel District ka Meitei nu ho Mera Pai Beach ten anmana Arambai Tengol Tekuta hlanin ka hlumani tia tarlanania UNC chuan Meitei nu ho te inrol na chu hriat thiam haranti thu soin remna le muana tan meicher keng tu ania tuna meiche poi soilo thina anin nam hnoi hi a hril hai thlak hle ani tin nimin khan thu chuan siama he poi khoina rong taka in nam hnoi te hi hreman ni theina turin state sarkar chuan rang takin judiciary inquiry commission din se Meitei nu ho ti amin poi khoina in nam hnoi te hi man ni ro se antia hremna chu naga hnam dan ti phunga kalpui turin an phuta an rotna hi darkar somli pariat chunga ti hlo tlin hani lo chuan mala kan tum thuan soi an thu chuan tarlan danin Lucy hi Meitei nu hovin ti lui nei nan mana tun boina a hel ron ding thar Arambai Tengol te hnena an hlan zui ta ni antia hetwal thana hian Meitei Civil Society Organization te poin moan phur tian soya Lucy hi naga hnamani ti hrereng chungin achunga nun ronna lantir ninan soitel bok UNC chuan he boina hian naga hnam te chuan remna le muana a omandu bera engti zong po he boina naga hnam nuk lut lo turin an chani Lucy thina kai hnoya hian Manipur police te chuan mi pakua an man to an mi man thren khatte kutatrang hian tual ther silai le amu te an man tel boka an man zinga hian meichia antel nual nge social media lama soizui na chuan Meitei ten naganun tha chuan Manipur police ten chaktakin man la a hemi ma hian kuki zo nam pidon ngai chin chu rong taka tha alo ni to boka ma se poi khoi tu te ro chu tun thlengin man lovin anla omzui ta zelani antia Meitei lampoin social media poi khoi tu te hrem ngei ni se antideu fur naga anin rolte langti an hlau viau chu ani phot mai poi khoi tu te chen na maning chingin khorwai tu te Mera Pai Beach le tlom ngai pol te chuan Lucy Maremi thana hi andem thu soin maring naga namte laka ngai da mandil ngala poi khoi tu mi pathum te chu an khwa tanga no chua ani thuan soi heti lai hian Naga Students Union Delhi poin thu chua siamin helpol din chop Arambai Tengol ten Mera Pai Beach te kai hruaina hnuaya Lucy an that chu andem thu te Nagami laka poi khoina athleng le ni chuan a hnampum laka poi khoina anga ngayani to tur thu an soi ve bokane heti lai hian Kangpokpi district ka Meitei ral thuam keng mi somli atanga mi somnga vel chuan jan kholun hau kip chuan ka phlum ve boka an ka hlum ma nimin jing khan in kana chuak niin ven himna hna thok tu te chuan an soya in kap te hi kuki khoveng him tu tele Meitei helte nia tarlanani sipai te chuan helte hi an hual beta masenu hauti amin mipuyan pung khoma sipai ten no daran tumkara ral thuam keng te hi anin saseng mana man anei talo thung nimin khan sipai police le CRPF te chuan phaileng chevela hian silai le ral thuam zon beipuyan thlak zui ngala sipai tele ral thuam keng mi thren khat te chu anin kap nge sipai lam hian venbuk panga ti chiain ral thuam thren khat an mu chuak bokane hebaka hian gas phur lir thei pathum halna chungchang kha lir thei te kha kukita neya halani kai hnoya hian police te chuan mi som pakua an man to anjinga pahni chu
kumtling lo ani nge helir thei halna hian kotu te mai baka ITLF te chuan demna thu anlo ti chuak to ni hetianga tharum thona achua tharle ta ka wang hian kotu chuan National Highway True lir thei kaltlang an phalna chu darkar somsari pahni chunga tan nizan khan an khar le to bok he buaina hi sakhuana tanga thlirin Christian te beina nia ngai na alian chhomek boka meitei Christian te chuan sakhuana anga in beina ni lo ninan soya mase inrin nia Imphal Archbishop Dominic Lumonan Catholic Bishop Conference of India le Christian te ta na report ta zia ti chuata ka chuan hei hi sakhua in beina nina soithunga a report ta tarlan ni danin ni somli pali chung tharum thona le in halte chunzom zelania nunna hlutak ba ka chena inte achemek biakin po suasam le roka halania mitam takin Manipur an tlan chua sana beidon na le mangan na in thlazar me kani atia he buena ngai mo omber chu sakhuana mun beyane biakin zachuang ti chiatani to mun thren khata meitei temple tle mazong acheve bok kuki khuwa zahni chuang beitoni in heng khuwa te hian biakin pakhatemo aya tamemo an nei threwa chungte chu beitel nge yani tin biakin ti chiat jinga hian meitei Christian te biakin po zahni somli pakwa ti chiatani to hengan biakin zongjong hi buaya tanga darkar somthum paruk chunga ti chiat vek kane he buena hi kuki le meitei te in kar chau ni se engwangin nge meitei te hian an chena a biakin zahni le somli pakwa ngot thi an bitum ngal chatang le an bitum chat dana tang hian ahma tanga ruah man lok na lowam to sa ni theiem atia meitei te hian helpahni arambai tengol le meitei li punte andin thara chungte chuan an sa khuwa sanama hi zim mangin thutiam an la a engti zong po Christian te kong an daldan hi Manipur pon lama chuan hriat ani tam vak lo mai thei tuna soidana phei chuan meitei Christian te hi an sa khohluya an kir le lawani chuan a ngong an tuar nge yang tia vawan nia pastor then khatte chuan an biakin sak that an tum to lo bok heng zongjong hi sa khotlem jok te mui hup tumna nia Christian te sa khodanga inle tirna chikhatani theiem tin a report a chuan atar langa hei hi buena inrol ve pathumna ronlan na chu ania Gujarat le Odisha a tual chung buena le in tual vuak na lo thleng to tenen khan a inang hle ani an boi chana hian rihlo tol tu te laka in dona ti te eso hnuaya om helte laka be pui thlak na ti te Myanmar tanga dan lova ron lu te ne na in beina ti te nan soya mase sa khuana a in ngai theilo ne ro chu chiang takin alang thunga heng an boi chana an soi rang te hian Christian te laka chet na chu a hlia khu ta ni tin state police te chu mammo anilai takin anom ngai lowa angai thathlak lo hle ani ati Archbishop Lumona chuan he buena nena inkung kaina nei mi lo biakin ten beyan tok na sabera he buena phena hian meitei namzia rangle ansa khuate vongnung du kalfilor te in rol na le chet na lian tak a mu theya anche dana hian anin halte chu ahma in an rok phot thrina an hal lo te chu bungrom zong an rok fai vek thin heng an chet na te hi rohman lok sani tilan tirna niya he buena hi Christian na beina niin angai lo thei lo tiatar langa tun thlengin prime minister in ngoya chuwa home minister in angai na a hrelowa state sarkarin buena ti top turin thutluk na asiam hlei theilo bok heng te hi lungkham thamania Manipura hian nam rang laka inrin lo na chu soichua lovin alian zelani ati Imphala Catholic biakin beina chungchang po soin ruahmanna felfai taka kalpuyani tilan tirna ni
atia he biakin hi me ni thum zan khan mi thren khatin an bei phota achunga thilomte anti chia in mai cha man hala kang me ro chu thel mi le ni atuka anron thok chuak le ngata tuntruma chuan chauka tangin gas cylinder an la chuaka biakin an rok nuwa an hal zui ta biakin bula hian pastoral training center a oma boitira khan mi somli paruk layan la om kuki om mi lo ma se he building po hi halani ta tho ni na soya he boina hian meite yan ni emo kuki le naga an ni emo christian te chuan an tuar vek niin report a hian atar lang bokane hebaka hian Kerala Catholic Bishop Council thupuang tu poin hei hi BJP sarkarin Manipura sa khotlem zo Christian te beinani ative boka he boina hi nam ni in karani chuan engwangin nge nam khat chawin an tora sa khomun thiang hlima biakin deuh chau ti chia tani anti hengte hi tun boina an thlir dan ani e